Life is good. Huh? Oh, you but Bagwala. Lesini namhlanje manje kulesini ukhona uSphelele Ndlebe hayi wakandlebe uSphelele Ndlebe khanyile correct queen Ndlebe waselibiyose ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu la ngokungabambisana singabantu asibambisene singabantu ukubaleka kobumbano sikwazi ukulekelelana ukuze simame singabantu sinhlaka singabantu sinenzondo nje kwabanye abantu usibhanqe sonke bathi abantu sonke noma mhlawumbe singabantu mhlawumbe abamnyama noma la selibiyose manje ngeyinhlaka waselibiyose ngesizulu soqobo uma ngithe abantu ngisuke ngakhuluma ngomlungu la ngikhuluma yithi abantu phela lo bamnyama mina ngithanda igama lithi abamnyama ngoba mawuthe abantu usho thina abantu makuthiwa abantu ngesingisi kuthiwa abantu people abantu yithi the bunch of people umlungu Englishman Manduyizwa i-Australian noma yini abantu yithi because abanye baze bethi mina no angizange ngize ngiye ku-bunch education yakho abantu ibantu ithini so mawuthe abantu ungamsamfaka omnyama vele usho thina la ithina labo omnyama usuke usicindezela kakhulu ucindezela kakhulu ke lapho umlungu akuyena umuntu umlungu kunjalo nje abantu base-Afrika noma ubani la kule continent yase-Afrika wakhona all right correct moja yangakhona ithi kanjena lo mbhobho lo ngusebenzisayo kodwa sengishilo ukuthi correct moja ukapteni wazo ngolayini mfethu wakhuluma indaba ejule kangaka namhlanje indaba hayi Rotmane ngifuna ukungena kuyona indaba yethu njengendle emnyama ukuthi i-self hate kuthina abantu abamnyama iyinto othi uyibukela kude umuntu ohlaziya izinto ubona ukuthi lento i-designiwe vele ukuthi sihlukanise phakathi siqhekeke ukuthi uyabheka ngenanga kwama class ethu kwi-pie chart 50% uyasafarisha u20% uyahlanganisa u30% uphakathi nendawo u10% uyawubona ukuthi iwona ocisha ube ngconywana futhi nakhona uyaxabana black people sabantu abamnyama sine self hate creative kuthina indirect siyazondana siyamonelana ngikhuluma nje kune case yomfana omncane ona 22 manje nje kwi social media uyatrollwa kushiwa izinto ngaye ubizwa ngamagama umfana omncane the youngest chairman eAfrica umuntu omnyama umfana womuntu omnyama we Royal AM yabo lento enza kulo mfana tjatha umfana omncane loyana and abantu abaningi izinto bayithatha ngenhliziyo bayithatha ngeanger because thina sabantu abamnyama sisupportani ngebala lethu sibuye siqheke phakathi ngegender nezinto ezisiphatha kabi mase sibuka umuntu ngenye indlela lo mfana uma wakhe fanele ngabe siyamphakamisela izandla simshayela ihlombe wenza into enhle for umfana wakhe amzalayo ofuthi kuyisifiso sabazali abaningi ukuthi izingane zabo beyikhandela amafa besaphila le yanto yinhle ndayijwayelekile endlini emnyama but thina njengabantu abamnyama le yanto siyibuka ngenye indlela siyamcindezela umunyo wayethu umuntu omnyama mase kube khona umfana wasemlazi oshayela amabhano ekuthiwa the youngest pilot ithina singasho abantu basemlazi nabase Chesterville emalokishini ukuthi elizogingqika lelibhano lo muntu uzoliginqa because we don't believe in our own people abantu abamnyama bacindezelana bodwa ngaso sonke isikhathi mengabuza icase Rotmane yomuntu oshawa amaphoyisa wacishe washona kusuke kuumuntu omnyama kukhona amaphoyisa amande ebambisene nabantu abamnyama lapho ngisho ungakhala uthi ufuna usizo kulona leliphoyisa lakini ilona elikulahlayo kuumuntu wakini unethemba kuyena ngikhuluma nje Rotmane sike saba nenkinga kugcwela amasosha icountry yonke kuvalwa icountry ngeCovid mesikhuluma ngamasosha ehambela indawo zabantu abamnyama kwabantu abamnyama ba on foot beshaya abantu abamnyama kunomuntu wesilisa ongayedwa mengingaphosi ngicela babili noma bathathu abashonela ukuthi babe notshwala endlini yabo uthole umuntu omnyama utshwala bubuyile manje kwisystem kunomndeni onganayo ubaba owabulawa abanye abantu abamnyama benale yanto yokuthi labantu they do not know ama rights abo bemviolate because bazi ukuthi akanayo ivoice ngibona ivideo yomuntu omnyama osana na George peanut butter ethanda nje einsukwini eshawa ama security amabili ane pride ayishaya isifubu usasamshaya benza ngisho ivideo becela igama lomuntu phansi siyafuna ukubona abantu abamnyama beshintsha kodwa sibanika ithuba lo yamuntu ngisho ngashintshe bomfundisi eshumayele efakaze ngale yanto ngelinye ilanga but ivideo yakhe yohlala itrenda imdidilela phansi sikwazi ukwehlisana izithunzi kwama social platform Rotmane sikwazi ukucindezelana einkundleni zokuxhumana isikhathi esiningi sijabulela ukuthi umuntu omnyama uzowanini abantu banesisho esithi kuyophela siyofana Rotmane leso sisho awusisho mawukuthi awusisho leso sisho mawumuntu oyiphanto ozamayo ngoba mengabe kuphela kuyena mhlawumbe ngelinye ilanga mina ngiyobe senge kunye indawo so lo ukuphela
kuyena chaza ukuthi siyafana mokuthi umuntu othi siyophela siyofana kusho nawe imisele ngalutho empilweni awuyena umuntu ozamayo umenda wonye ulindele usezinto zabanye abantu iphele kuumani fana mase sihlekisa ngakho abantu sabantu abamnyama sibahlonipha mase beshonile kuphela Grootman kunabantu abaziyo ukuthi umsebenzi owenza umkhulu kangakanani kodwa ngeke bekuconfront bekubonge bekunika imbali zakho manje usaphila mhlazane washona siyoposta ngawo sibhala izinto ezinhle ngawo usungasekho ungeke usayibona ungeke usayireceive ungeke usayifunde le yanto yokuzondana singafuna ukubona abanye abantu abamnyama bephiwelela iinstiliwe kuthina and yakhula generation to generation lezi ingane engena kuma social platforms zibona abantu abamnyama badala bekhuluma kambi becindezela abanye abantu abamnyama bekhisana izithunzi indlela esiveza ngayo enzindle eminyama public ebuduze kwabanye abantu abathandana mesibona ezinye inhlanga ziyamelana ibambene ziyathandana Grootman iself hate mokuthi inenzondo ayizondani nodwa bancane behlangane ngathi kunokuthi bona behlangane ngabo angeke uzizwe indaba zamasulumane public ngeke uzizwe indaba zabelungu bedonsana bedicicela amagama phansi yabona into esibona lapha kaMamkhizi le yanto abelungu bayayiphila bashiyela ingane zabamafa mihla namalanga besaphila thina le yanto efanga ngabe motivation kuthina but thina le yanto sibuka ngenye indlela sabantu abamnyama efengayo indlela esithithana ngayo sithathana ngale ndlela esithatha ezinye inhlanga ngayo mokuthi ubhekile ngeCovid ubaba uMagaye wabopha umfana eMlazi ekaMashe embophela ukuthi akayigqokile imask sambona olwandle enqokola nabelungu kuyisikhathi sayo iCovid and then thina is young people aba brave siyabuka ukuthi lo muntu unefear towards amanye ama race akanayo inkinga nabantu bakubo mebecindezeleka but abangaphandle ubaphatha ngale ndlela afanga kuphatha abantu bakubo ngayo thina sifundisiwe ukuzonda abantu bakhona la eAfrica mabeshaya abantu ngekhathi zamazanophobic attack bako Tanzania bako Zimbabwe bako Mozambique sithi sishaya abantu bangaphandle abantu bakule continent bala eAfrica fair enough abanawo ama passports abanye kubanana fair enough abanye bafaka ama drugs ba manipulate abanye abantu abamnyama because sine self hate kwabantu abamnyama baphuma ema countries becorrupt abanye abantu abamnyama i-target market yabo ama drugs it's black people but thina sabantu abamnyama sizondana sodwa asihluphi ngala machana egcwele la eSouth Africa namachana omoni khona nekhona but siyayihlupha abantu bala ko Tanzania ukuthi ufunani lo uvelaphi sibabiza ngamagama abantu abacross ama home zone aserious umuntu esuka le China mengasufike manje Grootman uthi uyobook ihotel ngeke uzuyithola indawo yokulala because abantu bakulezi indawo ba serious ngale yanto ukuthi asingeni indawo yabantu abamnyama abakwazi ukubambana mengabe bendawo nje bahlangana ngabo umuntu omnyama ukwazi ukusmilela India nekhaladi nomlungu ethilini qhama umuntu wakubo omnyama emhafe amaphoyisa akwazi ukushaya umuntu omnyama emshayela ukuthi I'm intelligator umlungu ubuzwa ngendlela asibahlonipha abanye abantu abamnyama asinayo le yanto yokuthandana and le yanto iyakhula generation to generation and affecta nathi abantu abasha ngoba njengamanje tjatha sifundile sigogodile sinamajazi imisebenzi ayikho icrime iyacreateka automatically labantu abanamajazi ngikhuluma nje bashayela taxi bashayela Uber ba request ingane ebusuku mase iphuza utshwala bebhuqa amafoni emotweni abantu abamnyama akade beyimisele ngenqubekela phambili imfundo isimisile njengamanje because imisebenzi iphelile abantu abamnyama sebezama ama opportunities esibili lapho kulima lomunye umuntu omnyama sibamba abanye abantu abamnyama inkunzi mesikhuluma ngeluthi ingeyenzeka abantu abamnyama baphuma bayovendelaza izitolo zabantu abamnyama ngisho komakhelwane baphuma bayovendelaza baqeda imisebenzi abanye abantu abamnyama namhlanje sicomplain ngemisebenzi engekho sinesandla kweminye imisebenzi yaphela kuzona lezi ayikhathi lethiyana as black people so sabantu abamnyama asinayo le nto okufuna sibone abanye abantu beya phambili uzubone ngisho imfundiso esinayo emakhaya sitshelwa kabanzi indaba yomasingcwabisana ukuthi ubaleka kanani ngeke ube ne-medical aid unganayo umasingcwabisana uma wakhe ngasukume ngeminye inyawo kuthethisa thina impilo siyithatha serious umuntu mengabe sefile i-medical aid sangakusave ukuthi ungangeni emgodini but umasingcwabisane usebenza mase kuphele yonke into ungabona abantu mase behlangene usushonile Grootman bakhuluma kahle kanjani ngawo izinto abebengasoze beyikhuluma sabantu abamnyama lo luthande silinike ezinye inhlanga mengase sishifte silitshengisa abantu bakithi singababukeli phansi abantu abangaphuma emndenini engcono singababukeli phansi abantu abaphuma emndenini engcono umuntu ngokuthi wenza kahle empilweni nduzalwele emndenini owenza kahle Grootman akusona isona kulona icala ukuzala ukubridge sabantu abahluphekayo kwesinye isikhathi ngoba nami ngomunye wabantu abaxayekile mengabe sibona abantu abangaphuma emndenini engahlupheki siphatheka kabi sifile ngathi week nasibabiza ngamagama uze umuntu ehluphekayo ethi wena uyazi impilo usakwalala ungadlile akuyona impilo kulala ungadlile indlala leyo ukuhlupheka singa-own ukuhlupheka senze sekungazuthi into yabantu abamnyama singapromote ukuthi abantu abamnyama behlale bewele into zabo sibathi gcilele phansi sihlale sibadonsela phansi as black people we need to start and understanding ukuthi kubaleka ngani ukubambana kwethu si-upliftane amasulumane namapakistani agcwaliselana ngemali evula izitolo thina mengabe sesiphumelela sishiya labantu siphanta nabo sifuna ukubagcwalisela ngezinto esisi-achievile sabantu abamnyama siyacindezelana let's
open opportunities for black people asithandaneni umuntu omnyama ongcolile ombone emgaqweni ungalingi ucabanga ukuthi lo muntu ukude nawe abelungu mebembona babona wena uqobo ngisho ungaqokisa udube kanjani lamaphara la emgaqweni ungawabuka wabukele kude nawe abanye babantu bakini abantu abamnyama labo mokuthi awungikholwa ngalento engiyishoyo bayakhumbula abantu abahlala emasabhabhu ngekhathi zoluthingi ukuthi ngenkathi kwenziwa ama road block abelungu bevala imigaqo wawufila engazuthi awukho eSouth Africa because babefuna ngisho isithombe somuzi wakho babefuna ngisho isithombe somuzi wakho ukuthi uhlalaphi i-address ithini sokuphekezela futhi abantu abamnyama bahlukane nokusonda abanye abantu abamnyama iyasilimaza lento siyindle emnyama izingane zabantu abamnyama zi-inherit izinto ezimbi ngalezo zinto and isine belief ukuthi i-civilization inesandla ekutheni sibe naloqheko esinalo nenzonto esinayo because thina sesijajana ukuthi unani usukaphi uhlalaphi umuntu awusamboni njengomuntu umuntu uNkulunkulu uqobo but umjaja ngokuthi ugqokeni sabantu abamnyama sine self hate and iyaqhubeka iyakhula generation to generation yabo mengabe umuntu one afro as umuntu omnyama simbiza ngomuntu osimpuli sithatha kancane thina as black people akukona ukuba simple ukuba neAfro ungayifaki imakeup ukuba muhle lokho as an African as a black person sithatha izinto zabanye abantu siprioritize abelungu abasoze bewathenga amalokhuzana ama-Afro mebethuka bawathengile baqoka one day abawa promote ngendlela esiponsa ngama-weave akuzona inwele zethu iself-hate isuka lapho mengabe usuka kwinto yakini nento yakho ekurepresentayo njengomuntu omnyama ugxumela ezinye izinto zabanye abantu uthi isiZulu siyakucika isiZulu angisithandi unesicephe njalo ngisendela amaviyeni esiZulu ubalekela wena hayibo siphila emhlabeni oglama siphila emhlabeni oglama weselfi iself-hate ilula ukuzonda abantu bakini kuyinto encane kwenzeka kalula kanti futhi kwenzeka kalula kakhulukazi kuthina abantu abamnyama thina and uselapho nje bengixoxa ukungena emlonyeni mfowethu i-social media bafu isiyenze lento yalento ishow phecelezi self-hate kubantu abamnyama iyavele yaba normal futhi isobalana kakhulu futhi kulula uyiveza exactly i-cancel culture phela idizonela abantu abamnyama usakwazi kuthiwa khona umlungu wade ngetrend kuthiwa kumele ikhansela abantu abamnyama abakhanselwayo siyakujabulela lokho sifuna ukubona abantu abasebephumelele bewe ingakho singanawo ama-legend in our times oskido those are legendary people but asibanika ama-titles abo as black people thina sibulela ama-legends ethu abasekho abantu abahloniphekile emphakathini wabantu abamnyama sinesandla kuleyo nto zabantu abamnyama but asiyiboni leyo nto sifuna ukuphumelela but asifuna ukubona abanye abantu bephumelela wena masuphumelele bazokujabulela kanjani empumeleleni yakho wena kade ungafisa ukubona abanye bephumelela sifuna ukugcizelela phansi labasebephumelela yabo umuntu mengabethi umuntu omnyama akafuna ukubona umuntu omnyama phambili iqiniso leyo nto but ayikho right kumele sizame ukuyishintsha thina sizukulwane esisha generation entsha singayibulala lento le abazali bethu babuye nesandla kuyona lento ye-self-hate siyakhomperishwa kakhulu emndenini sikhomperishwa nabangani sikhomperishwa nabantu esiphila nabo hlala kwilane yakho ujabulela exactly abantu bese ikhuluma khona izinto engikwazi ukuyikhuluma lemsakazweni ngoba kuzobe ngathi umuntu uya-attacker and stuff but asiyeke lento yokupromote i-self-hate indirect sikanakile abantu besifazane banesandla kakhulu kuleyo nto nabantu besilisa banesandla kakhulu kuleyo nto bayayipromote leyo nto mengabe udini okuhlangana nomunye umuntu omnyama ugqoka ingubo efana neyakho ube wazi kahle ukuthi awuyithenganga kuyidesign ethile yayingakhelwe wena wethu uthi ngekuphinde iqongo ngoba igqokelwe yasisi i-hate leyo moyibona igqoko omlungu uyajabula uthi umbonelo yamlungu ugqoka ingubo efana neyami because siyayizonda thina abantu abamnyama sithanda ezinye izizwe ngaphe kwethu akekho umuntu osakwabiza i-China la e-Africa nge-foreign but we are good to judge obhuti bethu bala ko-Mozambique Tanzania sibabize ngama-foreign bekwi-continent eyodwa nathi they are Africans imenelini yabo iyafana neyethu ungazi kuyasilimaza i-black people and kuyasiqhekisa phakathi mengabe sikhuluma khona odinwayo njengamanje ongilalela ekhaya ethi hayi lento usuyikhuluma usuyabhedla abantu bathatha imisebenzi yethu khona naleyo nto leyo angikhulumi la ngemsebenzi ngikhuluma ngomuntu omnyama ethanda omunye umuntu omnyama ngikhuluma umuntu omnyama ethanda ukubona omunye umuntu omnyama ephumelela ngoba mekuphumelela umuntu omnyama nawe uyaphumelela jabulela umuntu wakini menza kahle nawe lo kuzovulela amathuba okwenza kahle Captain Negro kathola line Captain on Facebook uSphelele Ndlebe on TikTok uSphelele Ndlebe Instagram uSphelele Ndlebe namhlanje ngise-Bet Center comedy show yaSimphiwe Shembe khona David Kawu Pastor Mjosti uNdlebe unayo uShembe correct moja uqonqa Jango correct Razo isiphakamiso imbono nesithembiso